Reka mbasuhuze mbe n'ikaze ni mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 13 Gicurasi 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi nyungu z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko Perezida Kagame yitabiriye inama ya African CEO Forum muri Cote d'Ivoire. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Perezida wa Senegal yagaragaje ko u Rwanda ari icyitegererezo cye mu ikoranabuhanga. Naho ku mugabane w'Uburayi turakubwira ko Perezida Vladimir Zelensky yemeye guhura na Perezida Vladimir Putin imbonankubone. Amakuru yacu turayasoreza mu Bwongereza tukubwire ko Ubwongereza bwarashe abana bambaye amapingu muri Afghanistan. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kuyuzwa nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere mu Rwanda twubwire ko Perezida Paul Kagame yitabiriye inama ya African CEO Forum muri Cote d'Ivoire. Perezida Paul Kagame yageze Abidjan muri Cote d'Ivoire aho yitabiriye inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye, abashoramari n'abanyepolitike baturutse muri Afrika no hirya no hino ku isi izwi nka African CEO Forum. Biteganyijwe ko iyi nama yitabirwa n'abarenga 2,000. Umuhango wo kuyitangiza biteganyijwe kuba ku itariki 12 Gicurasi 2025. Uretse Perezida Paul Kagame, African CEO Forum itegerejwemo Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire, na Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania ndetse na Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Perezida Kagame ni umwe mu bakuru b'ibihugu bari bugira uruhare mu kiganiro kigaruka ku mirongo migari ya politike, ibikorwa n'imiterere y'abantu ikenewe bijyanye n'imiterere y'isi y'uyu munsi. Abakuru b'ibihugu bari bugaragaza ibikwiye kuranga abayobozi bo mu gihe kizaza ku mugabane wa Afrika, cyane cyane muri iki gihe buri gihugu kireba inyungu zacyo, ibituma uyu munsi guverinoma za Afrika zigorwa no kwifatira ibyemezo. Iyi nama y'iminsi ibiri byitezwe ko izaberamo ibiganiro bigamije kurebera hamwe uruhare rw'urwego rw'abikorera mu iterambere ry'umugabane wa Afrika. Africa CEO Forum ni inama izenguruka mu bihugu bya Afrika. Mu Rwanda rwayakiriye muri 2019, rwongera kuyakira muri 2024. Mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje kubitabiriye inama muri 2024, yagaragaje ko Afrika ifite ubushobozi bwo kuba yagera ku iterambere yifuza mu gihe cyose yahinduye imikorere guhera ku nzego z'imiyoborere, politike na societe civile. Perezida Kagame yashimye uruhare abikorera bagira mu iterambere, agaragaza ko ibihe bishize by'icyorezo n'imihindagurikire y'igihe byerekanye igikwiye gukorwa. Perezida Kagame yavuze ko bidakwiriye ko umutungo kamere wa Afrika ukomeza kubyazwa umusaruro n'abandi ibyo bawukozemo bakagaruka kubicuruza kuri uyu mugabane. Biteganyijwe ko inama nk'iyi itaha izabera mu Rwanda. Dukomeje mu makuru yacu, reka twubwire ko Perezida wa Senegal yagaragaje ko u Rwanda ari icyitegererezo cye mu ikoranabuhanga. Perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal yatangaje ko u Rwanda ari icyitegererezo cye mu iterambere ry'ibikorwa remezo bishingiye ku ikoranabuhanga, bityo ko igihugu cye n'ibindi byo ku mugabane wa Afrika byose bikwiye kurwigiraho. Ubu butumwa yabutangiye mu kiganiro n'iterambere ry'ikoranabuhanga kiri mu bice bigize inama nyafurika y'abayobozi bakuru b'ibigo byigenga African CEO Forum iri kubera Abidjan muri Cote d'Ivoire guhera kuri uyu wa 12 Gicurasi 2025. Umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique Marouane Ben Yamed yabajije Perezida Faye niba ku isi hari igihugu afata nk'icyitegererezo mu ikoranabuhanga kuri we cyangwa Senegal. Asubiza ko hanze ya Afrika ari Estonia, mu gihe muri Afrika ari u Rwanda. Yagize ati dufata nk'icyitegererezo igihugu kimwe kitari ku mugabane wa Afrika aricyo Estonia. Estonia yageze kuri byinshi mu iterambere ry'urwo rwego. Hari ikindi gihugu cyo muri Afrika cyabaye n'intangarugero mu kubaka ibikorwa remezo bishingiye ku ikoranabuhanga, icyo ni u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko Estonia n'u Rwanda byashoboye kugera ku byo Senegal iri kugerageza kugeraho muri iki gihe. Agaragaza ko serivisi 98% zo muri Estonia zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Yagize ati icyo dushaka gukora nuko mu gihe kizaza Afrika idakwiye kuba ibi ngibi. Afrika ikwiye kugera ku rwego ibi bihugu byombi navuze biriho. Bigendanye nuko ikoranabuhanga ari inkingi ya mwamba y'iterambere muri iki gihe, Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu mikoreshereze yaryo mu nzego zitandukanye zirimo urw'imari, uburezi, ubuhinzi,
ubwikorezi, ubucuruzi n'ubukerarugendo. Umunyarwanda udashobora kwisabira serivisi mu nzego za leta akoresheje urubuga Irembo ari kwishyura cyangwa kubitsa amafaranga akoresheje uburyo bwa telefone buzwi nka mobile money. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare NISR cyagaragaje ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda wageze kuri miliyari 18 zirenga muri 2024 mu gihembwe cya gatatu cy'uwo mwaka. Ikoranabuhanga ryinjirije u Rwanda miliyari 67. Leta y'u Rwanda ifite intego kuzamura uruhare rw'ikoranabuhanga mu musaruro mbumbe rukagera kuri 35 muri 2030. Amakuru yacu kandi reka tuyakomereze hanze y'u Rwanda, tukubwire ko mu Burayi Perezida Zelensky yemeye guhura na Perezida Vladimir Putin imbonankubone. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko yiteguye guhura na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bakaganira ku nzira afasha guhagarika intambara bamazemo imyaka irenga 3. Vladimir Zelensky yavuze ko ashaka guhura imbonankubone na Perezida Putin ku wa 15 Gicurasi 2025 bagahurira Istanbul muri Turukiya. Ni ubutumwa yanyujije kuri X nyuma y'uko Donald Trump amusabye ko yakumva ubusabe bwa Putin bwo kugirana ibiganiro bitaziguye. Perezida Zelensky yatangaje byo mbere yuko yari yabanje kuvuga ko igihugu cyabo cyiteguye kuganira n'Uburusiya, ariko yemeza ko bizakorwa ari uko hashyizweho agahenge. Ku wa 10 Gicurasi 2025 ibihugu byo mu Burayi byahuriye Kiev bisaba ko hashyirwaho agahenge k'iminsi 30. Icyakora Perezida Putin avuga ko hakenewe ibiganiro bitaziguye mbere yuko abako gahenge. Nyuma Donald Trump yahise yandika ku rubuga rwe rwa Truth Social ko ibyo Putin yasaba Ukraine igomba guhita ibikurikiza kugira ngo harebwe niba ari ubushake bwo guhagarika intambara ku mpande zombi. Mu butumwa bwe kuri X, Zelensky yagize ati dukeneye ko hashyirwaho agahenge k'igihe kirekire kakaba intangiriro y'ibiganiro bya diplomasi. Icyakora Uburusiya busaba ko mbere yuko hahagarikwa imirwano aho mu burengerazuba bw'isi bagomba kubanza guhagarika inkunga bari kugenera Ukraine umunsi ku wundi. Uburusiya na Ukraine byaherukaga kugirana ibiganiro muri Werurwe 2025 nabwo bibera Istanbul, hari nyuma y'igihe gito Moscow itangije intambara kuri Kiev. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu Bwongereza, tukubwire ko ingabo z'Ubwongereza zarashe abana bambaye amapingu muri Afghanistan. Abahoze mu mutwe udasanzwe w'ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu kirere barwanye mu ntambara muri Iraq na Afghanistan bahishe ibikorwa bya kinyamaswa byakozwe na bagenzi babo birimo kwica nabi abana, barimo n'abana barashwe baziritse amapingu bakabagerekaho intwaro nk'ibisobanuro cy'urupfu. Ingabo zo mu mutwe udasanzwe zirwanira mu kirere z'Ubwongereza zagiye mu ntambara muri Afghanistan zigiye kurinda abasirikare bari muri iki gihugu hagati ya 2000 na 2014 ngo batagirirwa nabi n'abatalibani. Ubuhamya bw'abasirikare bari muri iyi ntambara bwagaragaje ko hari bagenzi babo bishe imfungwa zidafite intwaro ziri muri gereza kandi zihambiriye amaboko, by'umwihariko harimo n'abana badafite ubushobozi bwo kurwana. Umwe mu bari muri Afghanistan ati bafunze amapingu umwana muto w'umuhungu ubundi baramurasa, yari umwana bigaragara utagejeje imyaka yo kurwana. Yahamije ko kwica imfungwa byageze aho biba akamenyero ku buryo bafataga abantu bakabahambira amaboko bakoresheje imigozi ya plastike, bakabarasa barangiza imigozi bakayica bakabashyira imbunda za masotera mu ntoki. Ubuhamya bw'abahoze mu ngabo burimo byinshi mu byaha by'intambara biregwa aboherejwe muri Afghanistan kurinda ingabo z'Ubwongereza ngo zidahungabanywa n'abatalibani. Iyi ntambara ari ikomeye cyane ku buryo yaguyemo abasirikare b'Ubwongereza 457, abandi benshi barakomereka. BBC yanditse ko mu batangabuhamya 30 yavugishije bahamije ko abasirikare bo mu mutwe udasanzwe woherejwe muri Afghanistan bakoze ibyaha by'ubwicanyi, ndetse wari minisitiri w'intebe David Cameron yagiye abwirwa kenshi ko abasirikare bica abasivili ariko akabyima amatwi. Amategeko yagenderwagaho muri iyo ntambara yavugaga ko umuntu ashobora kwicwa mu gihe ateje ikibazo mu mutekano w'ingabo z'Ubwongereza, ariko ingabo zo mu mutwe udasanzwe zirwanira mu kirere zo zishyirwaho amabwiriza yazo. Aba bahamya ko kwica byagezeho bibataba abasirikare bamwe mu buryo benshi muri bo bari bameze nk'abafite ibibazo byo mu mutwe bibahatira kwica abantu. Ibi kandi byabaye kuboherejwe muri Iraq muri 2006 nabo bishe abantu batari bafite intwaro
nyamara atariyo mabwiriza bari bahawe ndetse ngo abayobozi babo bari babizi. Aba basirikare iyo bamaraga kurasa abantu bahitaga bashyira imbunda ku mirambo yabo bishe, bakabafata amafoto agaragaza ko babasanganye intwaro ndetse bagahimba inkuru z'igikorwa cyabereho kugira ngo basibanganye ibimenyetso by'ibyo bakoze. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.